Lelapa la ga Israel Mogale le na le dingwaga di feta 80 le nna mo polaseng eno kwa Hartbeesfontein. Rraagwe mogolo ga mmogo le ntatagwe ba nnile le go dira mo polaseng eno ya mašwi go fitlha e rekisiwa le go neelwa botsamaisi jo boswa. Mogale a re sello sa morafe ka ena sa gore manno a bona kwa polaseng eno ga a sirelediwe ga se tsewtsiwa ke lefapha la tlhabololo ya selegae mo porofenseng morago ga matshosetsi a go ka ba leleka ke motlhokomedi yo mošwa wa polase. Jaaka ile batho ba representa di-farm doile le ba tenants gore ba tle ba re thuse ba re feitsene ba sa tle ka le pele ka go kgatsa motlakase after motlakase ba khata metsi a sena rona re berekile gore teng mona ha re tsele motho plus Khabagare lefapha la temothuo le tlhabololo ya mafatshe le yare le fa ba lelapa la ga Israel Mogale ba nnile mo polaseng eno ka fa tlase ga dingwaga di le 100 seo ga se reye gore ba tlile go fetoga beng ba lefelo leo segolo bogolo fa mong wa lefelo leo a sa ikaelela go rekisa selekano seo go tswa mo polaseng ka bophara. Ba Lawyers for Human Rights ba re go na le tharabololo go baagi ba ba lebanweng ke dikgwetlho tsa mofuta o. In those instances, there are recourses available to you. You either have to go to court to get an interdict or a spoliation order. And in order to do that, you would need to approach a lawyer. If you stay in the farm areas, by approaching the Department of Rural Development or legal aid. Mo maitekong a rona a go fitlhelela mong wa polase go utlwa go tswa go ena re reteletswe ka ntlha ya fa tlhokile go amogela megala ya rona. Ofentse Stimo, SABC News, Hartbeesfontein.